Prijava na web aplikaciju My Jablotron je maksimalno jednostavna. Ili ukucate jablonet.net u Exploreru ili My Jablotron koji će vas automatski prebaciti na ovu adresu, gde dobijate sve mogućnosti koje krajnji korisnici imaju prilikom korišćenja ove aplikacije. Jednostavnim klikom na prijavu i izborom svoje e-mail adrese na osnovu koje ste prijavljeni na ovu aplikaciju dobijate mogućnosti koje su istovetne krajnjim korisnicima. Ovde je spisak svih lokacija koje se koriste. Vama je potrebno da izaberete ovde gde je My Jablotron, da idete u My Company. To je deo koji je namenjen instalaterima. Ovde imamo razne opcije koje ćemo naknadno objasniti. Gde su linkovi brze veze, možete preuzeti sve kataloge na srpskom jeziku za Jablotron 100, možete preuzeti softver sa najnovijom verzijom firmera F-Link za programiranje Jablotron 100 proizvoda, možete uzeti kompletno sva uputstva na srpskom jeziku za sve Jablotron 100 proizvode, s tim što je najnovija verzija firmera nije još prebačena na srpski jezik na ovaj samom cloudu, to možete dobiti direktno od Lunatronika. Video uputstva, to su opet na srpskom jeziku, razne i prezentacije i promocije i uputstva kako se koristi ova aplikacija, ali ova koju trenutno gledate je najkompletnija. Tu postoje još razne preporuke, postoji katalog proizvoda koji vas vodi praktično na Jablotronov sajt u Češkoj. I pišite nam, tu možete direktno da šaljete e-mailove koji će stići u Lunatronik, koji je zvanični distributer Jablotrona za Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru. To je osnovna stvar u vezi prijave. Možemo i ovde da sada